duše. Vasula, dobrodošli u Međugorje. Znam da vam to nije prvi puta da ste ovdje, ali nam je drago zbog vaše nazočnosti i svega onoga što Bog preko vas poručuje svijetu. Vasula, welcome, and we are very happy to have you here. And you did understand everything, did you? No. So, because of everything you are doing for the Lord. Velika je subota. Today is big Saturday. Ove godine su pravoslavni i katolički Uskrs istoga dana. And this year the Orthodox and Catholic Easter are at the same day. U Međugorju ste, je li i to poruka koju Bog preko vas odašilje o ujedinjenju kršćanstva? And you are in Medjugorje. Is it also a message that God is sending to us about the unity of the Christianity? Well, I was invited in Medjugorje to give a private meeting in a place. Meni su pozvali da dođem u Međugorje i da govorim o porukama na jednom privatnom sastanku. You know, any invitation that comes, I don't deny. I svaki poziv koji dolazi, ja nikad ne odbijam. And I'd say, all right. I ja kažem u redu. Evo, Vasula, vi izravno komunicirate s Bogom. Vasula, you are directly communicate with the Lord. Zbog čega ste često neshvaćeni, ali ostajete i jednom enigmom i zagonetkom narodu. And because of that, you are very often zagonetkom, neshvaćeni. You are very often some kind of enigma for the people. Well, they don't you understand, actually. It has happened before to other people. To se dogodilo prije i drugim ljudima. That the Lord spoke directly to them. Da im je Bog izravno govorio. As Our Lady speaks directly to the Medjugorje girls, Evo i ovdje u Međugorju. The young people, yeah. I ovdje u Međugorju Gospa govori izravno ljudima, djeci. Počela djeci. It's a gift. To je dar. But not for me. Ali ne za but mene. For the benefit of the church. Nego za dobrobit crkve. And it's now 28 years. I sada već to traje 28 godina. That the Lord approached me and called me. Kako me Gospodin pozvao, kako se približio meni i pozvao me. And since then he gave me many messages. I od tada mi je dao mnogo poruka. For many things. Po raznim pitanjima. That to start with the big message is unity of the church. A da počnemo sa ovom velikom porukom, velikim pozivom, to je jedinstvo kršćana, jedinstvo crkve. He asks the churches to reconcile. On poziva crkve da se pomire. And unite in diversity. I da se pomire, sjedine u različitosti. Diversity word is very important. Ta različitost, ta riječ je vrlo bitna. Because it means come together. To znači biti zajedno. As you are. Kao što, takav kakav jesi. And make peace with one another. I da sklopimo mir jedni s drugima. And division, as it is. A podijeljenost kakva jeste, the Lord says is not from him. Gospodin kaže to nije od njega. The people of the church have divided themselves. Ljudi crkve su podijelili crkvu. From the past. U prošlosti. Prejudices, misunderstandings, nesvačanja. And this is the mission that I have. A to je poslanje koje ja imam. But also a call, ali također i poziv to get to know God, da se upozna Boga, and understand God, da se shvati Boga, and become intimate with Him, i da se bude intiman s Bogom, and that is through prayer. I to je kroz molitvu. Prayers from the heart. Kroz molitvu iz srca. We have to pray a lot. Moramo se puno moliti. For the conversion of the world. Za obraćenje svijeta. And because in our times, which is grave times, zato što u naše vremena, koje su u stvari ozbiljna, teška vremena, a big apostasy, kada vlada velika apostazija, the Lord is very worried. Gospodin je veoma zabrinut. So he calls us all, i on nas sve poziva, to start all over a conversion inside us. Da svi započnemo obraćanje u sebi.
So this is my mission. To je moje poslanje. Vasula, jako je bitno za one naše čitatelje koji ne znaju. Vasula, it's very important for our readers, those who do not know. Vi ste grčkoga podrijetla. You are a Greek foundation. Greek Orthodox. Grčka pravoslavka. Da, dakle pravoslavne vjeroispovjedi. A evo, razgovarate sa katoličkim svećenicima, dakle vaše poslanje je u biti razgovarati, promicati vjeru, Božju riječ, ujediniti kršćane. So, but you are talking to Catholics, priests, to many people, and your mission is to unite. I'm not only talking to the Catholics. Ne govorim ja samo katolicima. The Lord has sent me everywhere. Gospodin me je slao svuda. Yes, the majority of opening is the Catholic people. Da, većina tih koji su se otvorili jesu katolici. But I've been having, approached the Anglican church as Ali well. ja sam se također imala All the other churches. Anglikansku crkvu i Ethiopian church, Coptic church, Etiopskoj crkvi, Romanian church, Rumunskoj crkvi, every church. svakoj crkvi. It's a call for everybody. To je poziv za sve. And not only Christians. I ne samo za kršćane. The Lord is calling us to even approach the non-Christians. Gospodin poziva čak da poziva i one da se približimo i onima koji nisu kršćani. Because every creature belongs to God. Jer svako stvorenje pripada Bogu. So I have been invited. Ja sam bila pozvana by Buddhists, od strane budista, Japanese Buddhists, japanskih budista, Bengali Buddhists, bengalski budista, Muslims, muslimana, and Hindusa. I've been invited in their place to talk. Ja sam bila pozvana da govorim u njihovim mjestima. I come as a Christian to them with my cross. Ja dolazim među njih kao kršćanka sa svojim križem. And I speak to them. I ja im govorim. They know I'm a Christian. Oni znaju da sam ja kršćanka. And I tell them that God, our Creator, i ja kažem da je Bog naš stvoritelj. We have to remember that He is our Father. I da se moramo sjećati da je On naš Otac. So we are all His children. Jer mi smo svi njegova djeca. And one day we'll be in heaven. I jednog dana bit ćemo na nebu. He will not separate us in heaven. On nas neće na nebu dijeliti. So this is the way I speak to them. To je način na koji ja razgovaram s njima. As much as we respect them, također mi njih sve respektiramo, poštujemo. Oni što mi njih više respektiramo i oni respektiramo. And I talk to them in this way, they accept me. I ja njima razgovaram na taj način i oni me tako prihvaćaju. So my message is to be to start repenting. I zato je moja poruka tako da se počnemo kajati. Because so long as the world does not repent, jer dok se svijet ne pokaje, we are leading the whole world into catastrophe. Mi vodimo cijeli svijet u katastrofu. Yeah. So we should repent from moramo se pokajati iz srca and then reconcile. I onda pomiriti. And bring peace. I donijeti mir. Ljubav Boga Oca, Sina i Duha Svetoga, Sveto Trojstvo, svijet kakav je danas, što bi... The love of our God, God the Son, the Holy Spirit, the Holy Trinity, as it is the world as it is today. Šta si rekli danas, kakav je svijet? Kakva je naša uloga danas da osjetimo milost Božju? Dakle, molitva, obraćenje... Which is the role of us today? Uloga danas da osjetimo milost Božju. That we could feel the grace of the Lord. Molitva. If you want to feel the trace, what do you mean by trace? Not trace. Grace. The grace of the Lord. Okay. The first step is to start really prva stepenica je prvo da se molimo. Praying is conversing with God. Moliti to znači komunikovati, razgovarati s Bogom. The door opens. Tada se vrata otvaraju. And then grace comes upon us. I onda milost dolazi na nas. And repent. I pokajanje. Because many people, they ask me, mnogi ljudi me pitaju, what is God's will on me? Kakva je volja Božja sa mnom? How can I know? A Vasula pita, kako ja mogu znati? But you want to know God's will.
Ali ti moraš znati Božju volju. The Lord says to us, A Gospodin kaže, die to yourself. umri sebi. Die to your ego. Umri svome egu, Abandon yourself to me. prepusti se meni, Repent. pokaj se And repent is said many times in the messages. i to pokaj se. To je mnogo puta rečeno u porukama. But if we repent and we say it automatically, I ako se mi pokajemo, a to kažemo automatski, it doesn't count. to ne pomaže. To repent, you have to feel To pokajati se, to se mora osjetiti. that you really repent. Da se stvarno kaješ, Then a miracle happens. a onda se čudo događa. Because in confession, you repent and all the sins are out. Jer u stvari ti se pokaješ i svi tvoji grijesi izlaze, odlaze. So the soul has emptied the venom, I tako je duša u stvari ispraznila se od otrova, which is the sin. a to je grijeh, And then you are healed. i ti si ozdravljen. Because there is the space Jer se stvara prostor for the Holy Spirit. za Duha Svetoga. Once you have the Holy Spirit full, A jednom kad Duh Sveti, then you can say, I'm walking with God. onda možeš reći ja hodam s Bogom. And your actions, I tvoja your speech, djelovanje, tvoj govor, your thoughts tvoje misli will be like Jesus Christ. bit će poput Isusovih. Vasula, vi u duhu razgovarate s Bogom. Vasula, you are in spirit are talking to God. Kako emotivno na vas djeluje taj razgovor? How it is emotional for you? Well, at that moment I'm receiving the message and I feel God's presence. Onog momenta kad ja počnem primati poruku, ja osjećam Božju There's prisutnost. great joy. I osjećam veliku radost Time flies so fast i vrijeme strahovito brzo leti. and I don't realize the time I ne flies. shvaćam da vrijeme prolazi. So there's great joy. Jer to je velika radost. And sometimes he calls me for dictation, A ponekad me poziva na diktat, very briefly, like 5-10 minutes. na kratke 5 ili 10 minuta, And other times 8 hours. a neki puta 8 sati. Yes. And the time goes by. Ali vrijeme, kaže, jednako brzo prolazi. So I would say for the young people A ja bih rekla za mlade ljude, that God is a plus in your life. Bog je plus u vašem životu. Because he gives you this joy that you can never have here Jer on ti daje, without God. jer on ti daje tu radost koju nikad ne bi inače osjetio bez Boga. Umorite li se kada? Puno ste knjiga napisali, upravo onoga što vam je Bog govori. Do you get tired sometimes because you have Travel? you have written so many books and it's a hard work. Well, it's the messages that come in. To su poruke koje dolaze. And that is 28 years now. A to je sada 28 godina. Yes, but then I have to travel and transmit Ali osim If- toga ja moram to putovati everybody. i prenijeti te poruke svima. Kazali ste da je jaka moć molitve. You said that the power of the prayer is great. Dakle, moramo utjecati na svoju svijest. So we have to be conscious of us, Of our prayers. of our prayers, Yes. Kako se približiti Bogu? how to approach to God. Very simple. Vrlo jednostavno, sorry. Very simple. God wants us to approach him like little children Bog želi da mu se približimo poput malog djeteta. because God, when I had the experience of God the Father, Kad sam ja imala iskustvo Boga Oca, I felt him really like part of my family, like I knew him before. ja sam ga stvarno osjetila kao nekoga iz It svoje was like obitelji, kao svoga I oca. knew him. I don't know how, but as if I knew him and I met him Kao before da sam ga znala i kao da sam ga susrela. because he was so familiar Jer mi je bio tako poznat and so intimate, i tako intiman, paternal, očinski, simple, jednostavan. approachable. Približio mi se. And so when he asked me to pray the Our Father, I kad to me him, tražio da molim Oče naš, I, with this atmosphere of paternal, u toj atmosferi, očinskoj atmosferi, I just said in English, Yes. because in English I speak, ja sam i izrekla na yes, engleskom. Dad, Papa. I onda sam rekla, Yeah, tata. and what did I say, I onda sam se
zapanjiva, što sam ja to And rekla. he said immediately, daughter, A on mi odmah do rekao, not fear, dijete, ne boj se, for I've taken this word dad jer tu riječ tata, in my hand like a jewel. ja sam tu riječ prihvatio kao dragulja So svoju. he said, I want you to become intimate Ja želim da budemo with me. da budeš intiman. However, Međutim, never forget that I'm holy. nikad ne zaboravljaj da sam ja sve. Run to me like a child. Dotrči k meni kao dijete. Speak to me from your heart Govori mi iz svoga srca with simplicity, s jednostavnošću srca and I shall hear you. i ja ću te čuti. It should come from the heart. To mora doći Any prayer. iz srca, svaka molitva. Because if you say it with your heart, meaning it, Jer ako ti to govoriš srcem, misleći na to da to znači, onda on sluša. Bog s vama govori na engleskom jeziku. God is talking to you in English. because it's the language that I know best. Zato što je to jezik koji ja najbolje znam. Although I am Greek, Premda sam ja Grkinja, I don't know how to read Greek so much ali ja ne znam dobro još because I čitati live in na an English school. grčkom, zato što sam So išla u God englesku školu. adapts himself to his I instrument. Bog se prilagodi prema svom instrumentu. U jednom od izravnih razgovora s In Bogom, one direct talk with the Lord, Bog vam je ukazao na značenje Rusije i njezinu God preobrazbu. told you about Russia and her conversion. Well, a long time before Russia, when Russia was Soviet Union, Mnogo prije, kad je Rusija još bila Sovjetski savez, just before the Soviet Union fell, prije nego što je pao Sovjetski just savez, before, samo baš prije toga samo, he said to me, I am near Russia now, rekao mi, ja sam uz kraj and Rusije I'm warming her heart i ja grijem njezino srce to revive her. da bih je oživio. And it happened. I to se dogodilo. And he gave me visions of I Russia. on mi je dao viđenje Rusije, It's all in the books, of course. sve je to naravno u knjigama, Many visions mnogo and many messages viđenja on i mnogo Russia. poruka za Rusiju. Because why Russia? Zašto Rusija? Russia suffered very much. Zato što je Rusija jako trpjela. She did mistakes, Ona je učinila greške, but she suffered too. ali je i trpjela. But now the Lord said is near her, Ali Gospodin kaže sada da je uz and he njezino says, srce my glory will come from i Russia, on kaže moja će slava doći iz Rusije, because she will become jer ona će postati the head of many nations. vođa mnogih naroda. In which way, Na koji način? we will have to see. Mi ćemo to vidjeti. But every prophecy Ali svako proroštvo that he said koje je on rekao came true. i ostvarilo se. So I expect from Russia Tako da ja sad očekujem od Rusije to keep her faith da će održati svoju vjeru and declare it openly, i objaviti je to otvoreno guide the rest of Europe, I would say, and the rest of the world, ostalim zemljama Europe, ali i into svijeta, the true roots of Christianity. na prave korijene kršćanstva. Gotovo je 30 godina se navršilo It's nearly 30 years since you started Yes. od kada je Bog navijestio promjene u Rusiji. One se danas vide. So when God declared the changings in Russia, and they could be seen now. Yes, I think so. I koliko će biti dakle njezina uloga u budućnosti na ujedinjenju kršćanstva i vjere? Si pitala kolika će ili kako? Kolika i kakva će biti uloga? Da. What is the role of Russia on the unity of Christians in the future? I don't know. Ne znam. I don't know. I know that unity will come one day. I know, ja znam, sorry, znam da će Officially. znam da će se, da će doći do sjedinjenja, službeno. Because this is the will of God. Jer to je volja Božja. But he said to us to work for unity, Ali on je rekao raditi za jedinstvo and he said unity will come, he says i to us. jedinstvo će doći. But in which terms? Ali kada i na koji način? With peace terms Kroz mir or by fire? ili kroz vatru. Because it will come either by peace terms or by fire, but it will come. Doći će bilo mirno ili putem vatre, uglavnom će se ostvariti. Milom ili silom, mi bi Da. rekli. Današnji predsjednik Rusije, Putin, Today's president of Russia, Putin, kršćanin je.
is a Christian. Yeah, he's a real Christian. Da, And on he je pravi is kršćanin. not embarrassed I on se ne srami to declare it da to objavi, openly. otvoreno. And he asks also the other leaders I on također in Europe traži ostale vođe Who are iz Christian? Europi koji su kršćani to declare their faith, da svoju vjeru like he does. objave kao što on objavljuje. And he keeps away from the immorality, I on se drži po strani, on se And odvaja od tog nemoralnosti pervert laws. i tih pokvarenih zakona. He doesn't want to go into the same soup. On ne želi da ide u istu juhu s njima. Kažite nam, Vasula, evo, živimo li mi na kraju jednog vremena? Vasula, are we living at the end of a time? We are living at the end of time, Mi not živimo, at the end of the world. mi živimo na kraju jednog vremena, ali ne na kraju svijeta. Yes, and these times were very difficult. I ta vremena su vrlo teška. That is why Our Lady comes to speak. I zbog toga naša Gospa dolazi da govori. Jesus, Isus dolazi da govori. to save us, to turn us around, you know. Da nas spase, da nas preobrate. Because we were risking of destroying this earth. Jer mi dovodimo u pitanje da uništimo ovu zemlju. You said this, Jesus and our Blessed Mother says, Isus i njegova majka kažu all these catastrophes, natural sve prirodne catastrophes, katastrofe, all these wars, svi ti ratovi, it's not God who sends them. nije to što da to Bog šalje. Because God is just Bog je pravedan and all merciful. i sav pun But milosrđa. it is through our wickedness and sins Nego po našoj zlobi i griješnosti and the apostasy i apostaziji that we are self-destroying mi ourselves. sami sebe uništavamo. That even nature Čak i ni priroda rebels against us se buni protiv nas because of our apostasy zbog naše and apostazije division of the i church. podijeljenosti crkve. Vaši razgovori počeli su sa anđelom. Your conversion started with your angel. Yes. Preko Danijela, kasnije su to bili razgovori sa Bogom, Later it was the conversion with the Lord, Isusom, with Jesus, njegovom majkom. Our Lady. Sve ste ih doživjeli kao ljubav. You doživjeli, kako bi rekla. You accepted them all like love. You Yes. felt them. You felt them like love. Absolutely, because the angel's task Da, jer kad je anđeo was to draw my attention to God and lead me to God. i da privlači moju pažnju prema Bogu i da me vodi k Bogu, Once he did that, jednom kad je on to učinio, there was the Father who spoke, a the to je Creator. govorio Bog Otac, And later Jesus, a poslije Isus, and his question was, a njegovo je pitanje bilo, which house is more important, your house or my house? koja je kuća važnija, tvoja kuća ili moja kuća? Yeah. And it was the church. A to je bilo u pitanju So I crkve. said his house. Ja sam rekla tvoja crkva. And he Tvoja said, kuća, sorry. he said, revive my house, A on je rekao, oživi moju kuću, embellish my house, uljepšaj moju kuću and unite my i house. sjedini moju kuću. So that was the beginning, and I said, I To je can't bio do that. početak i ja sam rekao, ja to ne And mogu. of course, it's he who does it. Naravno, But on je he taj gives koji me to čini. Ali together the people, the da churches okuplja together. ljude And we do that. i crkve. To mi činimo. I say we, because now there are many collaborators. Ja kažem mi, zato što ima mnogo suradnika. And we gather every 2 years I mi se svake druge godine in a big okupljamo pilgrimage, na velikom hodočašću, about 110 clergy, gdje bude oko 110 svećenika, with 24, 23 church denominations. a tu bude 23 do 24 denominacije. And that is a visible unity. I to je vidljivo jedinstvo. Because we share together, Jer mi zajedno dijelimo and we pray together. zajedno molimo. So this is in diversity. To je jedinstvo od različitosti. About 800 people come, lay people as well, A okupi se oko 800 lajka from about 60 countries, iz 60 zemalja and we all are together. i mi svi jednako djelujemo. Yes.
That is visible unity. To je vidljivo jedinstvo. Dakle, Bog je ljubav. So, God is love. God is absolutely love and mercy, Bog and je is apsolutno extremely patient. I milosrđe, i krajnje je strpljiv. Very patient. Dakle, mi se trebamo bojati sami sebe i svojih So grijeha. we should be afraid of us and our sins. Exactly, Or because ourselves and people our sins. do not take seriously Zato što ljudi ne uzimaju ozbiljno the messages. poruke. They get very excited. Oni postanu uzbuđeni. Our lady speaks, Ja, our Gospa Jesus speaks. govori, evo. But then it's for them it's like too hard A onda im to ispadne preteško to be constant. da budu In the postojani. beginning they are all U inflamed, početku sve su u plamenu i gorljivosti. and then they kind of A onda lose sve that nekako to flame, popusti, postane mlado. and they are not like before. I nisu kao što su bili u početku. Faith has to be constant. A vjera mora biti postojana. And to be constant, we have to be constant in communication with I God. moramo biti postojani u komunikaciji s Bogom. Vaša preporuka za sve vjernike. What is your recommendation to all faithful people? The recommendation we have to really, I would say, just think about in meditation of who you are really. Morali bi zaista mnogo misliti o tome tko smo mi, što smo. And then the first thing we all want to do God's will. I onda svi mi želimo vršiti volju Božju. So the first thing is to go and repent and Znači prva stvar je pokajati se. and then be in communication with I onda God. biti u komunikaciji s Bogom, Dying to our ego, dying umrijeti to our will. svoje volji, It's svoje difficult, ego. but it's done. Možemo li je pridometnuti moliti se? Yeah, Molitva can nam we otvara add vrata. to pray? Because can we add prayer? Yes, And prayer is open the door to the gate, yeah. to gate. Thank you very much. God bless you.